Sanibonani guys, igama ngiNqabile ngiphethela amazwi ekwababa ngomhla ka-27 July. UMambokazi-ke uke wahamba wayolunguza ekamereni likaZwelakhe ey'tshela ukuthi usebuyile ekhaya. Methi yafika dololo akukhali na Zwelakhe-ke lapha ekamereni lakhe. Udubeleke kuMusa obekade beke iy'nyawo phezu kwetafula, wamthethisa wamkhanqa. Kubonakala nje ukuthi le ntukuthelo hhayi akusiyona ekaMusa kahle kahle, eyokuthi indodana yakhe endala uZwelakhe ayibuyanga ekhaya. Guys, uZwelakhe-ke bekadelele laphaya kusofa le kurawundi wasemakhaya. Kubonakala nje ukuthi akukho gesi laphaya, nje indawo ehluke kakhulu kunendawo ajwayele. Kodwa-ke ubencamela ukulala khona kunokuthi alale kubo. Uthe mevuka ekuseni ezwe ifoni ikhala methi lungu, uma wakhe wamane wancimfa, wayivala ifoni wangayi-ansa. Uqede lapho wayibeka phezu kwetafula, walala futhi phezu kwasofa wabheka le. Kwangena imeseji wangayifunda, kwaphinde kwangena i-phone call. Heyi, wathi kasubani loyo? Methi uyalunguza, umama uTawunge. Still guys, wamane wabambelela la esiphongweni. Kubonakala ukuthi akafuni ukungayi-ansi, kodwa futhi ukuyi-ansa kuzomane kumlethele usizi ngoba akakayimiseli ngokuphindela emuva. Guys, kuthe emva kwesikhashana-ke waphuma uZwelakhe kurawundi. Wawukhiya urawundi, wahamba kancane nge-slow motion, waya emotweni yakhe, wayishaya yaduma guys, wayophuma ngesango. Guys, mina bengiyitshela ukuthi ukuphuma kwakhe-ke uyale kubo-ke kaMkhize phela, la kuhlala khona uMambokazi unina. Kodwa-ke hhayi cha, angibuzange elangeni, ubengayi-ke lapho. Uyishayela imoto waqonda ngqo le emzini-ke kamelume wakhe uBangizwe. UBangizwe-ke uthe mebona imoto ima lapha esangweni lakwakhe, wathi hayi bo bakithi, ngampela ufikile? Kodwa ndodana, yazi ngesikhathi ungibuza ama-direction bengithi uyangibhuqa nje udlala ngami. Ufike ngampela? uZwelakhe wathi ngicela ukungena bandla. Wathi khululeka mntanami, ngena. Yazi ngizotshela nomalumekazi ahlabe inkukhu namhlanje, akuhlabele inkukhu mntanami. Guys, abantu abadala bakithi. uZwelakhe-ke bekade ebonakala ebusweni ukuthi hhayi cha, ugcwele injabuliso kuphela. Kodwa-ke wayibamba, washaya ismayili nje esiyi-fake, wahlala phansi. Wathi-ke ngitshele ndodana, bayaphila ekhaya? Wathi yebo bayaphila. Hhayi-ke guys, emva kwalapho-ke uhambile waya laphaya emathuneni akoMbokazi-ke eyombika umfana, esho ukuthi ungubani, uzalwa ubani. Hhayi, kwakuhle kwanjeyaya. Mina-ke bese ngiyitshela ukuthi ngoba uZwelakhe uyabona ukuthi abantu bakaMkhize akusibona begazi lakhe, ubese seyincamela ukuthi ayoyilahla esibongweni sakomalume kaMbokazi kunokuthi angabi nakhaya. Kanti akazele lokho ubhuti, uzele nje amaqiniso kuphela. Bamphekelile-ke inkukhu, bekhona nonyawo lenkukhu lapha endishini, kodwa kubonakala kuZwelakhe ukuthi ukudla akungeni emlonyeni. Wambuza kumalume ukuthi, mntanami kodwa u-right? Awubukeki u-right ndodana, ukahle? Wathi malume, hhayi kona ngiyaphila, kuyikona nje ukuthi ngize la ngizobuza mayelana nemvelaphi kama. Athi uma wakho wahamba emncane la ekhaya eno-17. Kodwa-ke kuthe sekudlule emhlabeni abazali bethu-ke wahamba wohlala-ke no-anti wakhe isikhathi eside. Wathi lokho kuphela nje ongangitshela khona malume? Wathi hawu, kanti indodana ikuphi ufuna ukwazi? Wathi yazi la malume, ngisanda ukuthola ukuthi angizalwa ukhetho wakhe akasiyena nobaba wami. Ayibo guys, uBangizwe uthukile ukuza lezo yindaba, kodwa ukuthuka kwakhe bekungangathi yabo le ndaba uyaqala ukuyizwa, bekungathi useke wayizwa before, kodwa usethuswa ukuthi uZwelakhe uyithole kanjani. Guys, imindeni neyimfihlo ngiyasaba. Uthe suka lapho wamane wasukuma-ke manje uBangizwe wangafuna ukuhlala phansi. uZwelakhe wamlandela wathi malume, ngicela ungitshele kwenzakalani. Wathi hawu, ukhetho wakhe akuyena uyihlo? Wathi kukhona enokwaziyo? Wathi mntanami akusiyona indawo yami. Wathi kusho ukuthi kukhona okwaziyo malume? Wathi hamba ubuze unyoko. Hayi bo.
wathi, hawu, ngizamile nje ukumbuza uma akafuni ukungitshela lutho. Uma uyangiziba nje, wathi kulungile mntanami, kodwa-ke komele uhlale naye phansi umbuze yena, uyena okumele akutshele yonke le ndaba. Hayi bo, bangizwe. Na uyazi kanti bhuti. Hayi guys, ngimane ngahluleka. Uzwelakhe-ke usamele lokho-ke guys, ukuthi aloku ancengile ukuthi agcine ephahlukile-ke umalume wakhe, kodwa-ke okwamanje usami ngentaba uyasho ukuthi cha, akusiyona indawo yakho ukuthi akhulume le ndaba kumele ikhulunywe udadewabo-ke uMambokazi. Okusho khona guys ukuthi le akusiyona kahle kahle imfihlo yomndeni. Hhayi ukuthi like uMambokazi uyazi yedwa, kusho ukuthi yinto nje umndeni wavumelana ngayo ukuthi-ke hhayi, ayiphumi-ke le ey'nganeni nje, iy'ngane akumelanga azazi ngayo. Guys, kodwa njengoba ngangishilo ekuqaleni, akukho okwenzeka ebumnyameni okungaveli ekukhanyeni. Ayikho imfihlo efihlwa uNosiphela, gcineni iyayiveza yona. Akupheli-ke lapho. Le koMtawunge-ke guys, uprincipal phela ubaba kaBahumi ufuna ukuya emsebenzini, kodwa-ke ushawa amahloni ukuthi wayedloxuza ngoLwesihlanu-ke kwi-birthday party yendodakazi yakhe-ke uTulo. Guys, kuke kwaba nevidiyo etrendayo-ke impela ubaba ebhizi edansa eshaya ama-get down. Manje-ke uyabona ukuthi esikoleni mefika-ke abantwana bazomahlulela besho ukuthi, hawu principal, uhlezi usiyala ukuthi singaphuzi utshwala, kodwa wena uyakwazi ukukwenza nje ngama-Fridays, uzoshona phansi phezulu wenza ama-get down udansa. So uthe metshela abantwana lokho-ke, Bahumi wamvuna wathi, baba, alikho ihlazo kule nto kade uyenza wena, bukade usupport umntana wakho angithi, hhayi ukuthi bukade usethaveni angithi, bekuyiphathi yomntana wakho angithi, futhi wena u-good principal. Sonke lesi sikhathi bukade ulwela lesa sikole, siyisikole nje esaziwayo nesidume ngegama elihle kungenxa yakho. So hamba emsebenzini. Hhayi nangampela noTolo washo ukuthi yes baba, amandla awethu, let's go. Wahamba-ke ngampela-ke u-school principal. Mefika-ke khona impela bese semelwe abantu ababili bezombuza phela ukuthi kungani edicelela phansi isithunzi sesikole. Kodwa-ke umane wabatshela wathi, lalelani la, mina bekade ngilaphaya ephathini ngama-after hours and bengiyosaphotha indodakazi yami as a father, not as a principal. But bayazama-ke ukumtshela ukuthi hhayi, still njena, hhayi ayikufanele nje le nto kade uyenza. Wathi lalelani la, mina maduzane ngizoretire, okay? And uma kuthiwa zonke iy'nsuku za-Friday kumele ngihambe ngiyosaphotha uTulo Felo, ngishaye ama-get down ngimdansele, I will do it. Ngithi hiyo again. So mewukuthi anikho busy nga-something ebalulekile, bengicala ningiphumele Nkosi yami, e-ofisini lami mina ngibhizi, ningaloke ningifundekela ngaleya phathi yendodakazi yami. Because if I were to be given another chance to do that again, I would do it. Angizisoli nje ngokuthi ngisaphothe umntanami nge-birthday party yakhe, okay? Khumbule futhi neqhaza engilibambile kulesi sikole as a principal. Ngaba sikho la sikhona ezingeni lesikole kube bengemina, amandla ami wonke lawa sibekela. So ningalinge nje ningiphanishele ngevidiyo ka-30 seconds. Iminyaka emingaka nginiseva la mina, ningiphanishela ividiyo ka-30 seconds. Kahleni bola nina. Yay! Wabashiya bekhecele-ke guys. Ubaba kaBahumi-ke wabakhombisa ukuthi he is not a principal for no reason. Bambeka laphaya ngesizathu. He can stand up for himself and he is a man of his word. Umethi nje sengu-principal-ke manje nakumsebenzi wesikole, uba focused enze lokho. And uma sesethi ngubaba, hhayi bandla, wenza sure ukuthi akabe sagqoka leli bhantshi lokuba u-principal. Bekumele impela agqoke amabhuzi angene odakeni, axove udaka because of abantwana bakhe. He'll do it. Nakho ukwazile ukuthi aye eklabhini ebengekho comfortable just because he wanted to be a good father to uTolo, guys. But anyway, so aqeda lana-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile ngiphethela amazwibela ekwababa ngomhla ka-27 July.